ekope adwumaye emusem ewa abusu yadima konfinfi mantete abato Sompa FM nsem chefa pronso chesa posifo a ewo central region akɔkye mponche bɛboro ha adaya yeso mu yekrum ho no mu fi etoba kyeche mponche nyina ede hankofo gu omo nan no omo nsa ede omu kogum Adisia ewo donko krom guam kwadwo krom ewo asutifi north ahafano mantamu esuku nsam bia wo mu atete no eyi wo mu deye papa emusem ye de bedamo abuzia ye de makɔ west gonja mensin mu wo esirima bonten so emfa ne na no nipa bi omo kɔ ba briwa bi baye ekosi na boku no a ya jeli omo kɔ akodem no ye still ya beisam no ekoso wo sirima no mo pa na abuzia wiei ye de mbetu fa akɔ ho no mo ya akɔ hwese ne nema sitie pa abrahu samu asompa abeto ya proso ene se pani bia wono ofuase ayire bi apoya mantamu wodi moto akonya nkwanhia wato nananom ense do dienti ene baza ena koko board mpanimfo so ba himfuni bi ntrene so hini bia wo beton kokofuo ede amagalamse ni si wonko di galawum no wo mo chewa wo mo ene wode yeko atoye mantamu a electricity company of Ghana sabre was say wo permita wona wo hihye mfimfin medem no hwe ena wo ne wo mandili ombedu hwamo abusia ye fast dama cloud internet Ghana open internet ye fast ye reliable na bone da fom a obetimi de ye adwuma wo ba bia cloud internet Ghana for hono mo ne ye call so de ye adwuma wo adwumam ana se fie ope ba ko ye gya omode 1919 ni ade a hotspot num ene wifi asem a ne nyina cloud internet Ghana ye be ye bi dia ma dodo ye okuma se tag junction hono mo no topai hono abrosa na kuma Rura Bank butum no a eye opposite Love FM no ehwa a na cloud internet Ghana ebusuafo yetie oba o internet won sensem nyina ye behwe ya yama ne ya juice ke kuma bi na internet no nya ne pim na use ne sa na ta beta clinic se yen kan kire mo se eba no prostate mu yade ene diabetes ebusia enko ba bia me onyu sika ni medical ka kire se bema ye ya de ani prostate no into what the 40 45 50 hono mo kono a hyase na man na nyententia e wo tabita clinic ye ho prostate no mfama o jonso oti ya wom o jonso mo jade ekire o jonso ten kasa jonso na kam na ntimi ma e yo prostate no e na asamo ya ba ho no for ne ekire tabita clinic ye nye ho adwuma mfama e na ban diabetes so asese nkoda no wo mu nyina wo mu nya bi type 1 type 2 type 3 diabetes se ne nyina wanya bia for ne ekire tabita clinic ne nye ho adwuma mfama oliver no yesi nsuo aba bejinam yesi nsuo aba bejina ho fa bedan ne be ye ho adwuma de amadodo e na kidney no yesi asecra e ma gese ye ko transplant de mawa ne nyina tabita clinic ye behwe yesiesie hunam na kwa ba bia ayemre bia de ama amwasa si udada mu bio kuma se o sofula alignment wa fru sofula interchange no a usane te se ne wo kopatase no wonsa bonkum so bon se ho no mo e na nkran ye Madina takra ni sunya so no ya hono ma yesomo ya Bolivia Enterprise na the future life smart food abega so medika catch so bankunu de ubedi wabetie no ubedi udi eho no ubedi omuto no ubedi omo no ubedi wampese no ubedi ne toda na ni pedua ne hia nuane no bi na tima ye adwuma unse wo hye obi a wadi 70 still wa ya branch wa ya baba wa koba 80 wa koba na sumasem future life smart food say enduane no papa ewo mu no enye ya banku ni abetie no ene ye die ho ni ampese ni amo no na da bi ye benya bi wom enu this enwene ni nyina awia na the future life atoso enti da bia body na ye kama da bia wa ya branch da bia hoden na wo koba future life smart food ne come for the ama wono no ye kama say almost your food is your medicine is your food and so was her back clinic say en kan kire mo say e ba ni stroke a abusuya de ya obia ye besa ama wasa sorry bio ye ne yenkonko south stroke ya de ema wo nkonko chia yenko south stroke ya de ema kasa ho nkonko ya odin yenko south stroke ya de ema still ya no obuko be koso no kutekuta pomasem so was her back clinic de ye expert excellent wo stroke ho nsensem and ba say bema bi eja wo ho bantam nom ne ade ade nyina ye bebo mo agina wona so ba ne bema mo pa wonum cancer sem nyina fa ho adwuma ekodan so was her back clinic ya ye wo ohim school junction
ane barekese afi maami abe waso watena se awie yi o tano so patrapa new site hono mu a na yade no de din yesi ato ama huhumu yesi ato ama eye chese sunsumu ne ade akwada ne sickle cell ebi se wo ye nto yade ebi se wo ye nto hwanhwan ene nsuo ba ne bosom ba ne ade fa ne nyina ekoda maami abe honom na maami abe nkyerɛ wo se eduro ɛwɔ hɔ aban de yɛtene de enu no aban yɛtene de wonim nyene hwanhwan sembia ne brofo sembia maami abe asɛm ene yɛ kade kyerɛ we yade bia ye hu ya doctor for declare wo se kofie ne kokowu no awie me ka kyerɛ se koma me abi honom na duro ɛwɔ hɔ huhum nyina obeye mu adwuma atutu yade na se de ama tano so patrapa new site ya no butu a wo somo abusia mo na ema ye vemu a awie yi bia a wo bia no yetimi aba ne aba besomo memi dinde na ya abo amali bia boga awie me ne o se ya aboaje oforisu abusia for enye breda fe nsam no yentutu na srani abasan fama mo ye de mo hyase de fra santema se ye de mo kwa Ashanti Regional Minister Yewra Simon Osemensa na tena ye na se ne mo kase ya tete Sompa FM nsam twefo de agya mode a na mode asem yakwa fifi madudi mababe ma wiemu a akwa hunu se akrachifo binom a wo mo ye adwuma ye mansini hudo mu no se binom bokro no ebi mu kro no eche kuroi se yesi aba receipt a wo de akwa koma wonum so mo mfanya adwuma no se bi a wokọ eye abankrachi atena ye bi anasa district bi se wokọ akoye adwuma wo ye adwuma no nyina wi a yesi bi a yebeje osempoa yebeje otaku aba receipt no a also mo kro no mo tede ma wo no wono krachi ni no to office no no wono na akwa akoye ne de enti wono no de no betede ama na jesi sika no wogidi gunu botom sa ena Ashanti Regional Minister Yewra Simon Osemensa na dama ya fifi mu a ama semin akwako pie nanim en wo chese san krofo no a wo mo ewo office akrofrom atwuma mponua ya so ma ya yetie yi wo ma chi akrachefo no bia se ene mo kasei wo mo ede wo mo ejina mbara no na Ashanti Regional Minister o cheche nsemu si kakra de kire. Already, we've even interdicted some people. There was a committee in place investigating some of them, the very serious one. We have a committee that is investigating. At the end of the committee's report, then we will know the next action to take. If there's the need for us to dismiss some of them, we will do that. If there's the need maybe to report to local government service to take certain action, we do that. You know, those under finance, that's the finance officers, they are all under controller and accountant general. They are not local government staff. Yes, so at the end of the report, then we know the sanctions to apply. Last year, it was somewhere around 70%. And some or most of the assemblies are collected even statement. You know, they submit financial statement every month. And then I request the chief local government inspector to also give me a report on the financial statement. So I look at the assemblies and call them and say, internal auditor is also doing very well, and the budget officer is doing very well. So the monitoring has improved. We do both external and internal monitoring. You know. Abuzafo where Ashanti Regional Minister Yewra Simon Osemensa na yete ne nka no a na obobobobo nsem so kakra ede kire no enti akrachefo no mo ye adwuma ewo ya assembly ahodo no te se wokọ ofin so te se wokọ adansia krofrom te se wokọ atwuma mponua te se wa oba ye so me ya yete aye adwuma ya sa akrachefo na kromfo nko a ene gu ho no mu a wo mudu o my Ghana dwirimu na Ashanti Regional Minister ede nsem sei atu dwa no ene ye se ne yemra ya so me ha na ojadam no de wo ba o sha se di frifie na yenko so me municipal assembly abanka chepani o honum Yewra Michael Ofusubu achi honum yenko busa ne se Maxwell yes your friend Maxwell nya Michael mumu a Maxwell Ofusubu achi ene yenko busa ne se Maxwell ye na wakra chefo na no mu ye adwuma no ene ye se kro no a wo mu eboni na o se menua say cancer ticket ira dia name say dia etasi revenue collectors never ono zonal council zonal council no say zonal councils mensa chrono macro and so ni booklet ansana yebema revenue collector na ye bonde o na enu ni twemu a ye ma e be a receipt book worth 500 Ghana cedis utwa manesa na wo de aba abeje foforo so bia na utwa nso a won keep scan wo ho for more than 24 hours nti utwa
nena o discount beto accounts no saa na de bi o mo operate ono ni receipt book e no se otimoto so no oduru ye no receipt book no ayi ayira na saa bre no de watwa wo mu na ka one leaflet cry was say your account because it was say auditors ba umbe audit receipt books ni na mi hu se di ay inter so ya ko report my police for ama ehwehwe mu eguso na it was say wo bo regional coordinating council amane wo bo all other assemblies amane Abusuanti we ya bankra chepani owo ye so ame ha se yera Maxwell ofosubuache ene yete ne nka no a ye kokobusa nso Maxwell ye na wakra chefo ne yese ne omo cheche ne no jese gama ba ko eno no se wotimoto so owo kwa adwuma no ne receipt ne afira to ayira itu ono ano akwa print foforo ena jese wotigunu botom a wo bo aban kro no ya sese na so akwa yehye no na no ache na ye ne Maxwell ofosubuache ya to aso ebusa ne se ye wo se contractor na wo ye so me interchange no wate asim adan a amanfo busuafo se ne omosi ye budan wo so ame ha sei no nya asem ketoa wo mo kios ye bugu wo mo mapata ye bugu wo mo bugu enua nyina wo mu tutu ne nyina ne se so ame interchange no contractor na ba wo ba be ye dwuma ye busa honorable Maxwell ofosubuache se da adan ya mu bu agui ene amanfo mpata ya mu dwirigu fomi pedansa mi akakra di ama wo mu ana ade a me ankasa eje me nsem ene se ye announcement ni enim se bi a ye be face ye resistance ananse nkrofo be ye mpene ne dede ni ade but a copim ye last week Friday ene ye mo up to ye adwade twam but a copim na wotwe se ene last week Friday a ye fa mu na se nipa dodo na obi a willingly eyi ne nema so me se omomema extension kakra ne mfamra ye wuku ada no se be ya go nipa bibre na copim Saturday nyina ne nkrofo eyi wo mu nema Monday ni nyina no mu yi wo mu nema so ye ma extension be si wuku ada no ye won se more than 80% cooperative but bibre ho nso a na omo na omo nye nti bi ho no ma omo de no say apply force kakra nti obi hu se wodo nsa aka na yonko ade a no ono America no patch o misro munya emeyi ne ade enno ayeto aso enne enso ye befam kakra omo munya nyiye no obi ho no ma wasere se mo ma me brafe de me ameyi ne sa anoma nti meka se mebo omo a omo ewo kwan no ho no abaso se bi baby obi didi de e wo kwo ho ya na ani bre wo ho pa o omu nyina no so nyanti ase ama dwumadie no ayebokwa ya nti twitwitwi bia ebomu a ebi kra frame obi frame say obeyi ne neoma that was my frame Monday ni so obeyi ne neoma kuada no osreme anka mema ne kwan na mse no neoma ne de obetimi yi ba wu na wudi wu shop na nimu pe ana anya sansa kope baabi na fa bra kakra beton obi wo ho no ma ba ko kra de minim no pan ka kire me se ne neoma na oyi no baabi odukogu yi awia Abusuanti we ya bankra chepani owo ye so ame ha se yera Maxwell ofosubuache ena ye ne no edi nkomo no a na ochechi nsemu kakra de kire se edom no dodo no a esesa wo mu table no wo mu kiosk no edifi efri honum na mum stubborn academy for no ena na wo mu da so ate ba bia wo mu tie no a efri na no kwada edi besi na wie ya ye kasei abusua pani be hweso ame abonte so ye ne dan wo se ebu mu bu ni apata wose wo mutu enua nyina contractor ni ebufiri ho no mo na nyina ye so me interchange a wono mo ntia Abayan abayan nwanwa se odwumaye ni bosome abaso no akotwa sensam ni nyina aye twensensai na wo bo man Ghana mu a wona wo ye adwuma ema ban obi esugu ne yam se na katua enso no enam so ama nurse fo e wo mam ha no dwane a ene omu dwane ekwa amonane ekwa adwuma e wo broni krom omo asem wo mo ka nyina ene se wo ko broni krom na wo ye adwuma se be producer allowance ya wo je no eno ena bosome so Ghana ha nurse fo ye didi omo ka na sayo no ntino nurse fo no dwane a na omu dwane a wo mo ko eno mu ena sompa kasia ye ne panipa wono Dwemtrani Emma Ghana Registered Nurses and Midwives Association Mr. Jones Afriye Anto etwetwe komo na asem nyina ene se saade abai no se abai no anhwe na akatu asam ene nwanam bia yeso ode ma nurse fo no wahwe no anye ne ya ene wanhwe ye be kakra nurse fo no yenya bi kura ne
ne wɔn adi dwuma wɔ ha ɛnna Ghana adehyɛ no wua no mbɛwuo ɛfiri sɛ anɛɛsefoɔ wɔn na ɛboa dɔkɔtafoɔ no ɛma wɔn adi dwuma ɛhwɛ ayarefoɔ na wɔhwɛ wɔn data anaa wɔhwɛ wɔn krataa so a anɛɛsefoɔ 7,000 mpem nson ɛna saa bere wɔdwane afiri wɔn mu ɛntete a yɛtete wɔn wɔ wɔn mu ha no sɛbe mpraduasa Ghana ban anhyɛ dɛ nyamfa so papa bia amfa ɛmfa mfiri wɔn so ne nyinaa ne sɛ wɔn akatu asɛm wɔn nwanam nsɛm sikasɛm no ɛnkɔ yie na nea wɔkɔ broni kurom a sika no si yɛtua ma no ani ɛnkyɛ na wɔsi ne dan ɛnkyɛ na wɔfa ne nua so akɔ ɛno nti Ghana ban ɛnhwɛ na anɛɛsefoɔ no wɔnhwɛ na wɔn akatu asɛm ɛne ɛnwoma bi a ɛbɛboa wɔn ama wɔn adwuma no ayɛ wɔn dɛ ɛwɔ wɔn mu ha no so wɔyɛ ma wɔn a ɛbɛboa ama wɔn aka wɔn mu ha na abira yɛ ne dwemtani ɛma Ghana Registered Nurses and Midwives Association Mr. Jones Afriye ɛtwetwe nkɔmmɔ no wɔkyerɛ mu sɛ 2002 and what the fuck every Santa to come back. I can't talk the basic road salary. Basic the report 2002. Men say what the thing I can't. Now the force your question man never or quite no Monday to Saturday and now Sunday to Friday. Back open on the next year now. That's what the thing I can't. Accommodation or when this year the beard on for free. In fact, that the other man Scottish baby 1 bedroom don't want to the best salary 20%. Anybody now they would say amount for nursing your rotation. So, on my power summer, what about wood training? To care for the man, what be rotation after a chum, the amount of people, and corner of vulnerable, or my vulnerable, or your rotation, young cherry, and what you them are men and papa, the big cool and I did not call up. Well, you have to be my mama, man. Another people I answer here, graduating. I don't know who you're most abroad and I said you. Yeah, not the Lancers collaborative. Okay, beautiful for fresh, then who I'm so now you're fun of for a regular work. Why you can mama say again in your corporate Sompa FM or regular work normal $7,000 if I calculate money. But so many the Krata call a buy her Minister of Health or other kinds when you can buy a party for material you could now you're paying for come on. Baby, I could do now, young and say until 2007. Yes, I did. You say, including wouldn't say this was horrible, but so mobile. Oh, accumulated the Canada track. I will see o ma ye no mede o nso normally o bi nti say ko ha wo ha wini ya no mo pabro ti snack ya na ka o ma na ka o ma ba so ne da fo ma mo ma betimi abeye adwuma wo ha na wo ba o ko no so o o ko so nurse na ro ko ye o ba rank ben ye de ma na wo ha e de ma na ko ko no ji aba ko bua ni ni keri ni na akura ko bo work ethics di bi o ko so bia be bua yan ti se ni ye ni an pasika ka kransa de wo training ni mo na ye o maguru yes ye training to bi o mo peso mo pa cry yem to kwa befa so abadi o mutu to atade ya tia abaya bosoda to so ye de ho nimbia ye udi akọ ni ye oyiwa ani anasefo sika wagye no broni krom yɛbɔ dollars ne yɛbɔ pounds ne yɛbɔ euro sɛ yɛnhwɛ yie anasefo yi wɔn ahwɛ yie wɔn nyina da bɛdwane akɔ ɛneɛ atama bɛhye ɛwɔ asopiti bi a yare ni ɛbɛkɔ adɔktafoɔ no so bɛkɔ ɛneɛ ne yɛkɔyɛ ana yɛban ɛno nti panipa yɛte no ni ɛyɛ dwemtani ɛma Ghana Registered Nurses and Midwives Association Mr. Jones Afriye Anto. Abusia enkasa odwumadie bi koso ewo Kwame Nkrumah asuapon no mu a ne nyina efa abefo contemporary de kwan so ye befa so na ye de akire ade na ye de asuade a wo ma atuden se e-learning Ghana conference ya we ne edi kan kra ya ebi koso ewo omayimo enam so mama me esla ousu akufuan mama me esla ousu akufu a wono na ye Ghana ye soafo a ohwe enkrato ho ensensem so Minister of Communication de atuja se we ebeboa ma digitalization se de no a ye de esi ani so no etimi akonimu na wie peyo na esane akwase ama akoda no ye wono to wono mo nga a ye de ahye na sesa nti wonyi no na nkoya de foforo emfama no education, basic coding and website building skills across the country. We've done about 10 regions already and in the process of doing rolling out a project in the newly created region. So we just completed T Western North. We have done the Northeast, have just finished Savannah, and are currently in the process of training trainers in the Northern region where we're going at the end of this month
to train 1,000 girls in some of the most remote parts of that region and provide the best 100 with their own laptops so that we'll be able to continue learning and utilizing the skills that we give them. The feedback and from the evaluation of this exercise has been tremendous. And young girls who were previously never even seen a computer are building their own websites. Mame Esla Ousu Ekufu, ye minister or show my Ghana, your communication Hunsen Samson, ye tenant can and which and opening back or not any director or digital innovation. So our university Design Institute of Arizona State. Professor opening Dale Johnson. One also the say that culture, and it will be important for digital learning to enable the faculty members to prepare their courses for online and to support them in that process. I think the future is going to be that type of investment over time to ensure that the students have the best learning opportunities. Central to that process of development discovery is the research on learning. And I think this is a new frontier. So we want to enable not just the transformation of the teaching, but also the research on learning. And part of this is the collection of data. When we start to digitize things, then you suddenly have new access to data that you didn't have before. I was appointed to where your penny Dale Johnson, I want a director of innovation, Hunson, some our university, Casibia, Arizona State, ya, America, Bontenson, Busan, Yaten, and Cantia, Quasibonidia, Wakasa, or Mananum, or the Urumi, not the Nasam Nakwaku, Tisano Kayano, Motiasie, Wasam, Enono. Esan say woman bia ni puntuo ejina ngoma sua nsunti no obata bia tirimupo say wode ne ba bekwa kosua ngoma na dachi akwama bi no say wo hwe ne ba no ema ne sififi a wono so eba be hwe no ama ne se atutuo ne nyina ayi obata bia tirimupo eno no na wodi wani etrem ewo asitufi north ewo ahafo mantamu a sabre kuro bia eye adum donko krom ene guam kwadwo krom sabre suku dan ehwo kwa atwe ema wo mo no abanka che wo ho ene Anthony Mensa sabre wasi dankroni bia ma wo mo a wo mu ekosuku se de be ya dachi akwama bi obanya mintiri ene atwotwo wuro ewo mpasua so ho ene sayo nti no abata nyina eye omu dayie papa na enkane no na wo mu fafam ekon kwansini ansa no matumi akosua nwoma na sande bie atadwe wo matede ne ene abanka cha besi bi ama wo mo a sabre wo mo a enkasa eteso emfaso ewo donko krom ene guam kwadwo krom a wo mu kosuku no bi ewo na bra Sompa kase ene abanka che etwetwe nkomo no Anthony Mensa nsema odi tudwa eni assembly ya ensure value for money and into where ya computer lab wa wo mu no nkonya wo bi teacher ni betra bi wo mu afi ba bia headmaster betra and in the office enso ansa na nkonya mante no betra so na say school for no betra so account tetoro na yesi dan na ne ejai ekire sane akodwira konwa na yeyi sa ne mani nyina de afi wa da bia yesi bia no sa ne mani kan eno dan chen a ye kan say no disi ene MP ene panyimfo a akana nanom e school da na ba kwan na eso hweso teacher for no nti sa konwa no a ye dia be good dan ni mu no se dadwa bi na sese opedi bom na etimiye eye strong na akora transfer nsa se ya to ho kan se ensai na yenkope bi foforo emfamfiri ba bia san fam abanka che wo bia no so honorable Anthony Mensa na no esi yepe ena Mrs Ama Adumazi ono ena yepe ni kwankyerefo a wo hwe stool land so na asem nyina ne se asase to no omafo nhwe no omuntua se de be ye mputudwuma etesa no omo betai ehu bi ewo omo empesua so Egitum say, never been almost stool land revenue. Nothing. No, I young say property rate. Tituli go kasi. And so see that stool land property rate. We say stool land get assassin. It's so go higher assassin. Assassin we yan tono kra. Galamra etiasa. And unti afibia no kaka kra wo ha. That's the kind of stool land for your digits. Na Egitum say, ofo bebre
ti ase ti na ko mo na so na yo mo so bi ho se na property rate na da mo san aba se wo mo se property rate so wo si dan si asase no so a obi anye o property rate na mo ebre a obukwa ko ja asase so wo di ekua so wo di efuo so wo di esi dan so wo di commercial se bia school mo de se DSC ye maame anu si ye pe woman hina wo Kenya se number 2 na wo sai Kofi ne na mu senior e wo dwumadie na se wo abra wo pasuku da no entoma eye dankwa ono eye sana hene na abra wo gina sumpie so e kasa no wo kirem a kire se nananom ene aban ebeye akwan sade ebeya empuntu a etesa no wo behwe na ebi enso aba wo potem ho sade ebeya enkoda ebete so emfa so ye wura na na ose Kofi ani so ade hu say ni putem sa ni penso de obehwe apage school enti woni assembly any school land honorable MP enu mi yan de bi omo fa adwen say enye Kenya asem ko an say omutimi ye school dan ana say ye page school no ni putem ba bia apese ye saade no enti na ne nyame adawroma ebi akopie bojampa na DC ni MP any school land for asabi CB war donc krom amayen enti enigisam say ye wura kan ye no boshe no abamu na yesre na na donc krom hire se ne yaka no school da na e wo no ye donc krom ajapade na mom mon se no mon hwese betimi aboa amankura no adesua apagya na se ye wura soso animonyam Any a wuti ye aye nana anim dakwa ono ena ye sana hene ema adehye wo Kenya se number 1 So for young famon too far, Sabe phobia no here and Danny and famon fra for mantem no more and so and far and confinci mantemo. Then finci mantemo ye conebusi antitia. Abatos some perform some chef for pronounce say a posifua a one fantimum central region. Aqua quachim ponche any nyaya a war infantima municipal nyina. Ade omusi krum hono no mponche ni nwan no eye krum ho fi dodo enti obokoye no aponche a ne de hankofo gune nan ne de gune nsa no mo ede ne sen enti wo aponche wura no so ani akira ma ene se kaloma no mo de aye se chinjiga no mo de aye se la supu a no mo ede aye nam so ema some performance am 12 pence bedu katarumrant ebo akire e ko penimpa wono ena ye environmental health officer e won fantiman abaton pesua so ne kodi nkomo e ko busan se ei na manfo mponche na moni aposifo chichi wo musa no a mode hankof ni nwa homa egugu won mu nse no wo chese eye mra wuruma hye si enya ma mponche ne nwe ne nwan no anyi kuro no moso sa ntina ma wo mo etu sa na mo no na opani Eric Mensa e chechi nsemu sei e de kire ye Baba banti obia nka ne mbuengu gumu at least anyumre 4 o'clock enya wi won na obi bibi wo ho na nipa so akwan aba ba ya ka nti ye aban ma mra wo ho a ye de kokurum ye ko chike mwa no bylaws wo nti ena ye sore amrakin ena ye de fem because course ba community oko community bia obi eso obi nia o ye obi wo ho a ono ne de ekua obi so ye mwa na ujawa bwa na okose obi ne ndoba ya emwa nti mra no kire se ye friend impoundment ya na pay na office ya mobilize na ye libres ena ya ko chi won abegugu no nti no wura no ba wa ba ba je no there is a cost to pay to different you ba je na the cost or adi kimbia so maintenance fee because ma ogugu no ye be ma aduane wo tuma be hwe won ansa na wa ba je nti adi se wa ba je na adi kia bia adi kia be bia so ne cost wo ntimi amaje oba na wodi ya nia monsem so a mranje se yemfa nko court na wa ko kire ni nti a oja wa bua onenam oba na wodi abotre awumra se bade aye kan na watua na waje wa aboa ebre ne brinja zia wo hweli sa nkro bebre since last year nyina ye na nkwa ye wo ma 2 weeks won se ngwabu no enso nti ye chi won a wodi won ko bebre a won be wonti se won beje we nti 2 ebunu ye free a nti every 2 weeks se ya chi won magui won pa hi wonti wodi bi beka ho a ebe ha nti gi se o maji won nyina wie and I'm right say after 10 days I'm a now I auction after 10 days 6 days you have a notice say one you have a coaching what they say yankumansi and 19 wabwe ni brabeshe obeshe now they are one after 10 days there na I auction
community no po ma fra obi afa fo afra say mo ba jiche mo na the other side no more attack wo and yeah the police mangasim say mangasim ya bachi mo police or Abza Fonti Brativi no so never had the appointing e dey handcuff gu ni nsa na ye de na ekọ no. That's right. Yes. Ponjibura Megina de no ntua sika nti wei eye infantimana baton pesua so ewo mfimfim mantem environmental health officer wo honomo opene Eric Mensa na yete ne nka no a na ochechi nsem de cheyi bi kumase a kenye ne se kumase e portron about nwan ni nantwie ne mponche age honomo aboso yi abra wo samwa asi ewo wo fen so ofuase ayirebi apoya mantemu eba ene se mi kopa bibia bedi ene me bedai enenam abranti a wote ni motorbike so ye fe no Haruna na empepi no otontoma na ntuma wode gumoto ito na ne wode ekwa akini na wakoto ntuma wo ba efie ena obehia ne kwanhia wuo ni nyina ene se wo betia sim afri ayirebi ebesi abenase no akwantepo no so a ena kai bi ene ne tatrata ena abranti ye de no kwhye ase atwen no famu a na abra amanfo ede no ekodurum ewodan aban ayare sabia no anche ena papai woto anananom wonsiedo akoya abrehosem na de na ogina ho na ni kotu abise ne hwene santemo na wogina ho na de to sankrai e de breye ayina se moto ni fi ayina se na ebeti asim na kan so fi abranse hanom ayirebi na nti ono moto ayi no di speed bana wan hwe ba bia na se otisi mo behia kan na etwe no nti ono gowura ase na otwe kan na de no yede otwe moto no de no ko na anima na oya no to gate nti ono wo ha se o sheka na ase amanfo be pie so amoya yi no fi kan ase o mo pa ka na mo de ne tum de do oda ase wan tumi aye papa bi no kala rider no munim no mpotem oyo kada ono yo kada oye pepe ni oton no ma ototo no ma ton so ha ototo no ma ton nti ono na wakwa nyina se akodi ni bia oba ha na oti abranse ya dai o abranse ya ba pepe ni de ofo na Haruna ono ekoko ya pepe ni no tonton ni ama abuti no ma ni bi no tonton nti ono akwa nyina se oba ni fi ha na oti abranse ya oyire ne ma no oyire beti ni omse ne yiri ni ha o nukuru amen na ni fi e be 30 ko eya awra usemu o mi kopa bibia bedi ene me bedai enenam abranti Haruna ena wakohia ne kwanhia wu awia ketekeke wato nananom se do abzafo to so ne de makosama abonten so na emrase bedwani o womrase bedwafie ma adehia awo sama abaton pesua so no de asem ekoto emrase bedwafie mu se ho behia so soafo maye yapom de ne ho nsensem hweso obeba emrase bedwafie mu no oba beya no de ama no ene se Chinese company bia ye from say Sinosofo esi ayasabia asipiti won important mono mo a emra womo ede asobo from 2020 nimu a contractor China for ya omo ni nkete sa ade enye no a ye de plus ne minus na tutu womo di baye so mo ba be ya adwuma no a emu ha na kwabra na nti besinse wiem omo se so omo ne makoye hane womo nsi kromo no mu bio na adwuma no majagu wono sa enu nti na mra se bedwani wo important mono mo na hano a na oha hai wo ho enu nti ode ho asem koto mra se bedwafie mu se ebe ya mra se bedwafie mu chia me one sama minister osho my Ghana pom de ho nsensem so nombra emecha de property mpa Shama hospital no besine China for na jagu ono mo a wo mo NC so bio and am sama health minister akwa kochirim se kwabana 19 no a ene kofa ne ma nyina ba ya sese o mugusu edi nkomo edidi nkomo wa kira ojide wa rehemu so benye ne pafoforo amana ko akwa kosiesie hospital no esini mo no kye on de ama ade hye no Mr. Speaker, as we are all aware, this Honorable House approved for the funding to implement the Shama District Hospital project together with that of La General. However, government efforts hit a snag when Sinosho, a Chinese company mandated to insure the law, halted the insurance process to review their policy on Africa. The suspension was due to concerns raised by some African governments, including Ghana, on the effects of the COVID-19 pandemic on their economies, which required some debt restructuring. Sinosho therefore put on hold the insurance cover process on all Chinese projects in Africa. This happened just after the soft cutting in July 2020 and was resolved in October 2021. Certainly, this lag was beyond the control of government,
and besides the technical work of Saint-Lucia. It took several diplomatic interventions before the process was finally concluded. Saint-Lucia gave the green light for insuring the loan on 20th October 2021. Even then, Saint-Lucia released insurance covers for only 3 projects in Ghana, namely Sano Hydro projects, La General Hospital, and the Shama District Hospital. Beyond this, inquiries at the Ministry of Finance pointed to a financing problem where Credit Suisse, one of the syndicated banks financing the project, was threatening to pull out ostensibly due to liquidity challenges. I was going to weigh a health minister Penny Kwaku Ajima Menu Yetene Kanoa, na Ochechi in Simu Raswigi Film, the SCNTA, Shama Hospital Noa, China for a course or my assessor money men free soa, if you bet 2021 Ebano, or Munsi Honmubu, and Quay Hospital, who Jumana now church, the SC. Now, and watch him Raswig Genia, or Sama Baton Pesua so Kofa Semi Baya, and Untema, yes, Sama Health Minister Man, a comrade Swig Film, Equi Anono. Ja wakika ne nsem ye no one nsem twefo di nkomo ne se minister na ba be ya no de no sraban se o ma ne nyana sem hia na ntempara o mpeni pafoforo no koye hospital no wadwuma na manfo apom de ho nsensem ehia won empesua no so pa Sompa Oshwe Kanapomizendo, the Minister for Health, Safran, the Ombejina Hoyano, Moton Safran Hoyano, Centra, Sama District. This is sorted down. Oba Zenyandaba, Yenya District Hospital. And can't come put the beggar in Cape Navasonko. The Baka to sword. They have Cape Navasonko, contractor butchered assassinado. Nabatobri, you will be out to them. Now, Minister Basso, no, my task there. In chair, because some as in no chance I will came in our way. Number, given Obobo man, all year beyond Oburu, abandoned opponents are said, you send the end of why it's a behavior or any company or the buyer contractor, finance shares in the insurance company. I now know what happened my parliament. I got to the Safi over there as so can be COVID no mama. If you know one policy toward Africa, or the same. Financial, one policy toward Africa, the same. Let's see, a ban and there. Apomezenze, Ayazo here, Gana India, now, on Kayakyo, there is Simon Cradofo, they make the Shama district, they have called, maybe our Nakashe, Egenya, district head facilities. I was on to weigh a Emraswigi or woman as we a few more days or more Shama Baton Pesua, so no Erickson Abaka and yet in Kane. Yatwa Cassiana Sona Yadiamamua, Yadiani Etrim, our Gomua dominancy. Na Kamia Yasa Mamu Yada Sorena and Tiasan for Franakichi, a Quaquia Ghana Fogina at Chiwadia. Na Raul Samua a free dominance eba and say, Esmala Fuseni Edifisha Edrinu. Wakana pie so fulani ni na ne wote esra so eka ne nantwie na ne nuanom afulani foi ebi eba se dawro maka wo nantwie ye pe ba ko ne ato na wo ye wadwene se ko beto bi kura ma wo mu a ebo no na 300 Ghana cedi e no so beto no so da bi ne bo na efododo ene obi anhu de si ye ene obaja ne se ka so tete watwitwa no watwitwa smala fuseni no na omode ni ko piem e wa ban yare sabia yante asemde e wo gomua dominance na sabra posifo ye hwehwemu a hwehwemu a posifo eso yesu sabre no wo mo ensanka obi a se wono ene kodi sa ni pabone fo sami kwadwo mensa wono ne eyewitness okire mu sei ana hospital no em se boy na ba se no humoji Timothy so the visa accident imponesi ye be ne ko bisa no se wo fuma ni ntwinam na tuba si bora se no se ho pe ntwin bi ato gidigidi bai no so mo fa se kan twitwa no to come from a brown bush no man the brown no say o be na hu na bese no o ma ta o mo gwa to yes an ntwi no abo hati wo wi no mu fulani na two boys and so ye fulani for o say boy ni che say o mu mo camp ko mo to na ntwi bi wo bush no mo na o say o an pensa mo say ne ntwi mo to mo say ne brown da so nti o dun to say pass ne mo na gidigidi ba say dam dia wan to ma ye bokum ne afa ne ntwi ye ye do mo gwa ni no that him fair brave or ben there brave mukumo the blind so be one and say almost
Modi and China from Mugway. Oh, what you train it in some what you train it in for let's go into Napampasa. China was cut over. And so I find a brand is on coaching and China fee and copy and Chino maybe more fun. When there are brands here, is smaller for saying when you go posting polyclinica. As Abra Ness for when you abro mujane, Eddie from Memu, El Cope, greener pastures, no more, Ebina, Eshani, and Utiuko Facebook, no so. Said almost a Chani Trimono, Sekayom Dias Trimono, and as if we said your bear, or move to me, a genemqua. Go for it, and as if one of the any say, dear Hammy Pie say, and Maya no more fell more corner over her woman, Mamma, one town, on Econo, a camera away. I come away, Omodia, when an Imsiana. I be crab so my own margins or moko. And my so my margins or mocha. Omon train. You say, or Ness in Yabayabi or Honoma, or any bonus or yet and a credit me. I paid what Yajimamina so mo. Katie chain. Why? Maybe one your more doing quantum or Yarian and quantum. Yow, say your fat, your recorder say, your quote hospital, sir. Near Kubuza nurses now. Ya have crumb babu, see the form swabba. Eh, or making free. Eh, or mobile 12 years swabboy. Na BBC for no Kofus or Yana. Yes, you are catching the woman. Yes, or more. Ya also that your famunko a your gonjan and anom atranquan sasso. Na Samaka San and so on. Bear in Fiem, you nun Fiem and some Fiem 90 and a brewan when you're 90 years you. The Pebico Bonnie Bay you could see na boar. Kuni ya ade a wo baifo waka ho bi ena omon patam ho no munsuo nto waka ho bi ena amanfo wuwu rofrofo eno nti no se wa miena no anka se wo baifo de a ena ombesi na boa ena brewa poso 90 years emma besia etwe aba twe abo si na boa ekunu ya nyakopo ya doma posifo always gonja ene ne mpotemu bemu ekofifi mu dede mu babemu a ama nipa omo edi sabonofo semi omo echichi wo mu nyina do omo kogina amra no a emu mienu kra de na anu ade ya court wa jeli wonum so omo nkodem 12 years isade nanso enam so mo pani bi a eja wokọ west gonja na matena nkonyansa so a wona kasa ehwe akrachesem nyina so de ma wonum registrar opani eye kapore abutu yene nkodi nkomo no wo kire se he krofo no makwa akodem no nya no na esi amanfo nkwan still ade sen se de omusi kuma baifo kuma merewa ewo mpatemo no manya asem keto ada ya obi koye adwuma na nkoye amano so abro no sefi ho no mo baifo na abro na miena no anka so wo baifo a ombesi bam no a amana wo se saade no egusu ekoso emfa on se na nui court wa jeli nipa mienu bi still omgusu brem merewa no ekunkum mo se omo eya baifo wo sirim Nfim Sani net asa awehusemi ewo pembi traditional area samre no nana yabonwa tuntumba ode me kata betu kwaimu ma obiahu se de eto pembi wura ne mpatamu fo no enyefe ense fata se bebia ya dri se bi ga facha bibisa besi entino na yare hosema Gonja Traditional Council ntina ye kase aye obia de se no kwena abeda di se ampa ye judicial system no omaye ade a esefata se no kwe abetum trudo sa nkofo menu ya omode omukọ fiase beye ifiedu enu me mom de ka ubisa na kameka se ka embro sampo efi se obi tibidi olebi 93.1 FM rekwa o se ona kum owi na onni na sisembia o de be support enti se libisa sina se judgment never out Gonja Traditional Council ahemfono ne obi a owo Gonja mamu no obi ani age se no kwena ba a omode asotwe ama sa nkofo wi enti nana yagbonwura bikunutu Jeusole the first on overlord ema Gonja assassin nyina ene na ahemfo nyina obi ani age se so kwena ba efi se ahemfo se omoti nkunyam ana omoti onwoma so a ye omoplan se no kwe a ebedadi no kwa ebedi omanimu a omlebe asempama yen enti se no kwena free quarter ba nana ne na busuafo nyina omo na se nyina omaye na awawa atu se wo hwa ehuhumu asem broni beka se it is the matter of the dark. Abzafo nti opene eye kapori eye abutu a wono na ye register de ma
Gonja Traditional Council no ene yete se no chechi nsemu ede ekire ye no ye gina we so no ye twesi kakraba na ya pensu bia boboye ba abuziafo nsem ne pia ka ekire kokobodo mpenimfo e bona no ahemfo ntrene se so omunim no munim no manya isu babia oye ye osimi kokofo maton dia magalam seni a ombechichi sa ahemfo ni nyina eduomo akwa akogina mra no ye ba sisia ne aba becheche mo sa asemi mu. Sesia Ghana hadie open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma said demo ani entertain ko na ne speed ne so de wo hu ne saso da say jumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet sa santamemu hanko na wo dia wuni how kra Cloud Ghana na Ghana ha o providing internet connectivity and twitchini muntwitwensi a dem say smooth dia wodi ye bia a content term so dem out say Wi-Fi and now hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation net surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service and kwana endi uhamo and fa ho ne ba bia wo Cloud Ghana e twa utuma say wo dem wani speed ne die esuni seso esu bimba Ghana hada simple Unya how bia you provided 24-hour support demau ye mrantie no wo frɛ ya ne adru ho dadaada o how bia sane atie bia ya son no de amount watumi akoso the internet na digumedie bia wudi bia ope ya cha kwan ya top high opposite Love FM ye ne kwama rural bank na wo dan bakum frɛ Mr Internet was 0202 699 110 ana 0244601933 ubetumi so send a mail was support@cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Area, Yatwa Kasiana so na Yamfamamua. Electricity Company of Ghana, YCG, Wadawruma. Ena Ghana for yinada yenya enkania nani akosobo kania yenya bi eso nene wodi wani HM ewa atoya mantemua engineer Emmanuel Justice Ofori di ato Ghana for yina nim enkankan adesia water krade ene second important ho se wu permita atode a brawaso ye ansan wonya mita ibi na wato na said omo efro mu Goro Boys middlemen no so oya wa adwen se okwakoto mita wo ho a edi ebetumi ayaw wodansem wo nyina di awabra smart mita bia wode aba na empo wobo mama fo ni ache ho no and wo de sansem we atudwa chebo se the meters ba western region and then na ya sha se ya bubo meters no nti aba akura ya hwe adwuma na contractor no ye nti na ya ba market ya hwe meter ba akwa ya bo na ya call rounds mia pia mo bubo meters no nti buta ya ni se ya hwe ama obia ohia meter umbre na wanya bi si anu meters na ba into bia all new application bia no ubetimi apply ya shas here with all new services we are ya be call akwohwe 40 meters I system no na replacing nyina anoti sabre smart meters ya okọ second ne takrade importem ho wo mu anya wo mu ani agea eno ana engineer Emmanuel Justice Ofori adana die no na eno ache no wona wonsa aka meter bi enso akire ani so anya baidi yeda nyanyas na yeda ECT force was 7 meters naba iti dia kan se we so boa ya ma ye djuma no so akoso and our hostess for no so almost so money beji because o ma bi sasa die yeda mo asise mudi meters ni nyaba itani mo wacha wa bro 6 months but mo one last week from there me meet and wo ba na wada abobo na that's why from me be na wo obo na wana se na afiso nkofo bebre hie meters wada e wona adwuma ebinum so hie no ofie me ba ka cha wona yin there maka cha wona yin there most ma wada ma da ama no ombra wa na obi aso nye bi Adisia wonsa aka smart meters bia eba boa wo mo
ama wo mo betua no so atumi akoso ama wo mo na sabre yekote wo mo enka no yemfa sidama cloud internet Ghana open internet ya edin pa ihihim na bibia nso to awie bom from efo adwuma cloud internet Ghana ye kan for the ama wo ye mo tech top high abrosana kuma ura bank wom no a opposite love fm ne ho anu no wo from 0244601933 0244601933 cloud internet Ghana no and at Tabita clinic so edika ka kire mo say e ba no prostate mu yade ene diabetes ya abusuyan ko ba bia Oliver o kidney nom oba ne be ma mo pa wo sisi yade prostate ne nyina ye ho adwuma kuma se o sofla alignment no na enkran so ye wo Madina ena takra de sunya so no ye wo honom fra 0260196219 0260196219 ya Bolivia Enterprise Future Life Smart Food yo mahudo benum yo Future Life Zero yo high protein yo mortabella yo smart fiber honmo a ne nyina boa bie ntini no mo jade de afusane yi enuane no no a wonya mfiri wo banku abetie ne udi ehu no mu no eno na Future Life de ma wo yo sofla element opposite yam papa Bolaji Multi Home Stores wa for 02460101 500246010150 na yenin komo so was her back clinic medical catcher se ba ne cancer sam e ba no ba ne be ma mo pa wo be ma ho bantamu a ne nyina e be boa mo achekwam stroke so de ye expert ye excellent wo ho a ye be saw ya de ama ho de na basen kane no ama wa ye fesen kane no ama wa sa si udada mu a enko se ya saw stroke ya de na nso wachia untimi nkasa untimi enantimpo ye wo Oshim School Junction ene barakese ne ye monkomo 0243 282629 0243282629 Mami abe wase ya de no de den sickle cell no a ye say ye entoya de wo ye insuo ba yo etese ye kan sem pidi fa sa nkwada ne ho no mami abe say ye ne kakran ne fa akwada ne bra ye say akwada na koma tokura ba be do ho kokura ba be da ho e ma ba be tom ni ade a ne nyina mami abe say watena se awie sempo a doctor for declare o yare na doctor for ehunu ye yaw chese ye say ye ntoyade e sunsumu yade e huhumu yade a mami abe say bra no dia haban ebesa o yade tano so patrapa new site wa enu butu ene ni nkomo 0243 345392 0243 345392 na mami abe ejo so abuza ye nto akase no soma mom na ye formo enko kokoboard mpanimfo atena ye na kokoboard fo eno mo ba hemfo ene amanfo ntrene se wa wosi wo kokofu enu ti kokofu no wakwa akoton e de amagalamse ni so nkonko di galamse wo so no ye doa se kridimu a ade ani din eno mo de beye wo Professor Michael Kwaten okokoko board atena ya ye se galamse desia e wo office wo nete ho ne nsemo de tu ye ne mu ni ye kuafo e wo chufu chirenkum ene kototere omo de betu koko board ye nim se galamse fo ese omo koko eno no na o se yitu anamo ye ba ye behwe de ekoso ye ne kuafo mpinfo na eda no ye betu anamo matise ese kimi gold omo eno omo ne ahemfo ne bihye chiri a omo yesa na galamse nso de koko board asset up dexa our chief executive nankasa no officer ye make sure say galamse activities be a coso e cocoa green areas be an e brenase ye de be cocoa unim say Ghana no embrawo aha ye wo economic prank protection act 1979 act 47 say any kwan say utwa cocoa dia etene without using the proper channel enti so mu utwa no no is against the law. Observant where Professor Michael Kwaten ya okokoko board atena ya wo mo office wono ye so no ne pani a galamse nyina no wono eneneni ediechi na kuafo binom a galamse fo afuntum mo kokofuo a yete se ya mo kapre mo so mo tonton mo de ebinom so ekire mo nsemu de kire ye Kotoche hene mene na boache na fuo ni misumi die na se obetu koko no na meka chense so nim na so tu koko na me yakuapi ni me boni dua me de me kurom bosom du be boni dua meka chem se na ye no na me se mfa me ho galamse fuo aba koko ni so ba betu koko na agu ye ohene na ada asase na no age atum se wo metutu yen koko ngu ne na nsa me wafu ni mu anu aba fu ni se wo ba betu ayi na agu na koko dua ba ko ma 56 me hwem koko na esiwo no a was obetu egu no asha mewu Kotache hene
Abusuanti we aye koko akuafo ni binom ene yati wo no nka na kyeso no kra ne kokofo no ni mu hwiu krom ho hene akwa akwaji kenti galamsi ni China fo no a o mani nketenkete no mutisi mu a funtum fras no mu dwiri gusa ti we koko bodo mpanimfo wone na o mo ede ama hemfo mo yesa de no se wo ba wo ban Ghana de sia no dodo no ana esu ekwan ho ene wo mo esu kwan ho e wo mam ha no ba bia ye de aduane afiri abadwom wo mo esu ena wo mo soso a wo mo ekwa abo so a kwan anya wo mo ehwere wo mo nkwan wo mo so esu na enei wo de wani akyerem e wo adokwan a omanfo a wo ho sabre peaceful demonstration waka wo ho abom se aban anko wo moa na ne wa mama ye wo mo kwan ama wo mo a efie pinu ane aduanu enan won to aba emfa emma wo su kokroko amanyoko ni nyina ne se bosha wo hye wo mo nyina akoye bohyehunu wodi wo mo enhwamo wo ba wo mo atkache ene wo matena ya woman organizer sabre afia bema wawu ene nipa bi akeka ho a ekwan a enyanti wo hwere wo mo kwa no akoye awraho sempa na nana Kennedy ono enana edi demonstration yanim sei ene wo kire ni nsem ekire nsɛmtwerɛfo Mosha miamu yani abre ni nyina ne se ye kwan ekwan a enye kwan hia bia freedom pass to adokwai and freedom pass to adnase 10 kilometers per pensili du per nanso ye hunu hwe nansi abe mfie mienu ni na yete se contractor bia ba kwan ne so eti ye ni je nanso se na hwebuada ni tintini tete anya ne se wa be bridge a ebo old town ni new town entem a eboa ema yetimi etwa nsuo no wabeye nanso enu epeye ne sa ni ntino ama ensuo afa kwan ni nyina eno na adehia wado kwai ekiremu ekire subtrofo se hwe mu MPP fo se mu ama ye kwan we ya ubesi abaye campaign am yahwe na mpokura na ba no kura yakwa akoto ama wo mo yete di adehia ni bi ekan lo sema se wa me ayura ho papa e wo kro do am se kro ye MPP kro ya babi ebeto bia BP di nkodim na we sama ba ne be trance eye hihye se amoa no na ono so beboan oba aban yi se o mehwe ne anya bridge mai efie menu ni oba ya bridge wie won si ha biem ni anso anya somdua wo ye krom ha ya hu ni esiri ye ba ye na ono apatri no ama ono ato nsuo num ye ne den ye ntimi anyi no Wahine popra wawa adanse adokwai nana wo mo na samo agye otoso mienu enso ekasai yes I just a moto na ode aba enti ya de ha dwenti omo koso a yes omo pese omo tu ana mo press conference e na mesra omo bia na afi kodu ba bi na chese me ye hwenye na se mo kwan na omo ye conference no enti na mo ya no de nsem ya brɛ me a nso me ne mpanyimfo yes be de betum bia afa ho ye betum ana mo na megina akwanya se na masrɛ mpanyimfo a omo kan bia ye o man mu se adokwai ya say ye mu kakra isan say ye kwan tintin bia o freedom pass ba adokwai 8 kilometers in terms of miles 5 miles o to asu go see juna say 2 kilometers inti fi ha go see juna say 10 kilometers adokwai ewo adanse north asante mantema na wo hene popura wo ye wo hene ewo adanse adokwai ene nana wo mu no asam waje otoso mienu ne ena yekotie ye no abusuan na yesi ya chia mu pie na efia la boja ye no ne de akwa kogu na abusuan ye soso ama sompan komo asum atwaso ye ne yeso mawie na ya abo amale bia bogawie mene o se ya abuaje fosu asedan koma production team abo echi doma wie ma ba bia wo bia na yetimi ba ye ba besom okukwa Veronica Jando ne chinchin fidie ne ma ya asante abo a Benedict ye semfo peni na akosua sumwa ene imane ibuzi nom enom so omotam ye de call television ye sorry sompan komo etwaso